Omutumbi gwe gwashangwa harubaju hariho omufarasi hamwe na n'ekihandiko kya kooti ekirikushoma Peter Byakera obeire ari aha bwema obwa kooti ya Kakumiro barikumujunaana n'omushango gw'obushuma. Abatuura nibagira ngu baine okwerarikirira hamwe na n'okushasha kwango ahabwa eminyeeto eyakubaire neekoresa amaani gaayo kwegaigahaza okushanganiza omu bikorwa nk'ebi eby'obushuma. Naatuyamba kyantiinisa na muno munonga mubasigaza batayenda kukora besigira obushuma. Hati ogu yafeera mu miringo etayikire kandi yafa kyali muto. Ekipapura kyayine mushaho kyakiri kwereka nti yafunye court bail kuruga Kakumiro hati yaba yagakwandiikirwe kunuhali. Konka nyo nyenda kutera abasigazi bakole kyara abase nikyakozese alike kwiba obushuma tibuli bwangu. Mwene ntereze eminyeeto amaani nkaago bakagateera mu kukora obunobwire bw'okukora abanyeminyeeto gukora konaniza bakaruga kwiba twamuferwa yali omwana muto twaferwa karuruka movement tokamanya obuni nyetaka yakabasika ko omuntu omugaso. Chairman w'ekyaro kya Bugwara Rodvico Kabigumira yajumirira abantu okutwarira amateeko mu ngaro ahamwe n'obuhenda biragiro kandi yashaba abazaire okworera abaana baboje babahindure ab'omugasho omu bwire bwa nyenzi. Baitu niho naningambira ngu imwe abazaire ekimenyeto yeitu abatonko ogumurambo gumwareba mugezeho kuba kumakuma bucyari barugo muri za matatu barugo mu nzayi baleke kugenda ne bakwasa kwasibwa kubogo mu fariso guyabine nikirebeka ngo bagumwitireho. Mbakansara b'umurka gwa Kijwenge bahabura abatura oguma bakakozesa obushoborozi okukira okutwarira ebiragiro omu ngaro obumwe bakayita n'abantu abateine rubanje. Baraga bazonzoire omuntu ali mu kikogwa nga kine ky'obusuma bagezeho gakumanyisa abebembezi bagenzi ba abebembeza bakomere kandi ningezo no kubamanyisa nti biro binu tibicyari nke byabuli ebitwasanga gati police ekatubahara biro binu tugira police batwayirebera mu narwe y'umuntu so bagezeho go barabaga bafunira omusuma nkono bamanyisa abebembezi kandi abebembezi bamanyise police niko turenti twayambagana tureke kutwalira amateka mu ngaro tukakola ekikolo wanga kino kiri kirungi nakake kandi kibaire kiri kyokuswaza muno kusanga ekikorwa kino mu ruka gwaitu kandi kyayongera ku kale kyongeire ku ngumi yamu kibaire nti tusangire hekibaru heke kumubaza ngera beratungira obwema bwa koti kyonka tugenzire kwesanga omuntu ogwatali wo muruka gwaitu kandi obundi ne gombora teriki yaitwe kyoneko kingumeze. Tom Katwesige chairman we gombora ya Narweyo nagira ngu bonka bebembezi ni eyokushomesa abantu okumanya okubeine kukoresa ebiragiro okufubira enkoze bhagaro okukira okutwarira amateeko mu ngaro. Leka tumutwaro mu mateeka atali kukwata ekintu kyona okayita buyita omuntu hataro nsonga ehikire. So omulebyo byona ninjumire kikorwa kandi nisasira ba family habwe kikangabo kinu ninyongera no kusaba polisi yaitu omubyona eya Uganda no kongera kusomesa abantu baitu kandi kanaro isabu county tuchuire mutu ina program e drafting already tukaire tulinzire ebikwatagaire n'obururu bikendere tugenda kuraba muntu ongera kusomesa abantu baitu amateeka. Omukaire akutwakwatiramu amakuru aga polisi ya Kakumiro yaba yashyire aha mwanya ogubaitiremu omuntu ogu kandi yatwara omutumbi omukabafu. Aga gashakwa Onesmus turyahebwa aha bwatayari West omuri Kakumiro.